High Fidelity Orchestra je na reklami za Mastercard! Wow! Da, sad se vozimo u Zagreb. Za volanom Stjepan Horvat. Stjepane. Kontralihtu si, da se ne vidiš. Bolje, a? Kontraliht. Vozimo se na putu, to jest sad smo na putu za Zagreb. Idemo na Dobar dan Hrvatska. Predstavite naš novi album koji je dostupan na našem YouTube kanalu, ali ako gledate ovaj video to vjerojatno već znate. Tako da ne trebam tu neke puno previše reći. Štef, tam imaš desno, možeš desno. Biće sudar, biće sudar. Pa kad autoškola ne zna vozit, bi školu išla. Sudar, ono, biće. Da ćemo zaći u školu poslije. Biće svega, da ko je nebo, ono, ko na Simpsonima. The Simpsons. Čekaj, neće mi fokusirati. Znači sad snimamo, ovo je bila uvodna špica za prošli video, a sad snimamo za drugi video. Isti dan. I da, High Fidelity Orchestra is back. Michael Jordan. Idemo snimati reklamu za Mastercard, ali nemojte nikom reći, jer, ej, spamster. Dakle, moramo biti u 11:00, čak smo i na vrijeme. U Rouge Marinu snimamo High Fidelity Orchestra featuring Mastercard. Mastercard nam je sponsor da album na svakome Mastercard karticu neograničenih resursa za trošit u roku od 45 minuta. Kaj potrošimo, potrošimo. Ostalo... Sorry, man. Idemo na burger. Ja malo tako. 45 minuta, a? 100%. Stari idemo moj. prvu kuću, prvi salon i... Pazi, Štef. Prva mečka. Evo velika drama na setu. Pada kiša. Crew je spreman. Kombi su tu, kamioni su tu, rasvjeta je tu. Nice. Velika produkcija, nije loše. Ruben danas fejka bubnjara u bendu, zapratite ga @Ruben Horvat. Green Fish. Green Fish. Info Green Fish. Alternative. To je to? Tu su se neka trenovka kretala, sad ih nema. Ovo je naš službeni fotograf, sad digitalno, ne? Prazno. A zato su tu teke. Espresso. Ne, espresso. Trende. Ovo je Lana. Ona je naša šefica. Da vas zapratimo na, kako se zove internet stranica, www. Nemam web u izradi, ali imam Instagram i već ste me zapratili. Dobro, pa kak je da te ljudi... Production Boutique. Production Boutique, znači zapratite na Instagramu, Lana super cool, ako hoćete snimati neke kvalitetno, njoj se javite. Tako je, hvala Bog. Znači evo nas u kombiju, Lana ide otvoriti rampu, kiša je vani i mi snimamo ko da nije kiša fake. Lana ima... Klaviri smo ti mi. Sve to inače radi. A, Brija! Kenwood zvučne i...
da bismo ušli, imamo jednu sortejaš i... Yeah, pump it baby! Pumping iron! Pumping iron. Znaš kaj je to? Šef, vidimo. Pa uvijek je dobro uzeti sve pomalo, a ne ono natrpat se i onda da si nesretni. Ovak izgleda pravi set Mari Makar. Eat this! Aha, ti si vegetarijanac. Eat fish. Always Coca-Cola. Znači ovo je naš redatelj koji je iza kamera. Ja uopće ne znam šta ja radim ovdje. Sluši kako? Da. Jer je vani pala kiša, to je to. Alfred, to the bed, hey! Evo upravo smo završili naše snimanje, pa reci kaj se desilo. Tresnuo sam ko kruška. Znači Opal je zadnji take, ono, zadnji take. I već kasnimo dalje na generalnu probu, ubili nas tam, vidimo se.